कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। 34 महिन्याचो एरियस दिवचो, पीएफाचो विषय सुटावो करचो आणि कंत्राटदाराचे काम करपी कामगारांक फिक्स करचे अश्यो साबार मागण्यो घेवन कदंबा कर्मचारी कितल्याशाच वर्सां सावन संप करीत आसा। सरकार फकत मागण्यो पुराय करपाचे आश्वासन दितात अशें आयटक फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकाचे म्हणणे। कदंबा महामंडळ कामगार संघटनेच्यो अटी मान्य जावच्यो म्हूण आयटकाचे क्रिस्टोफर फॉन्सेका एका दिसा खातीर उपोशनाक बसतले। तरी मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार 19 मार्चाक संप करतले अशें निवेदन खात्याक दिलां अशी माहिती क्रिस्टोफर हांणी दिली। The opposition, it is hunger strike from 00 hours tomorrow. Tomorrow means today, midnight till midnight. And my hunger strikes are known to everybody. When I go on a hunger strike, dagalbaji na. It is very fair, open, and it is a pure hunger strike. बसी चालू असतो। Of course. 19 तारखेर आम्ही संप करपाचो नोटीस दिला। आमकां ते संप करपाकूच जाय म्हणून खास ना, पण प्रोवायडेड गव्हर्नमेंट इंटरव्हीन्स अँड रिझॉल्व द प्रॉब्लेम। 19 तारखे पयली इश्यू रिझॉल्व जाला। सगळे ड्रायव्हर्स, कंडक्टर ते आम्ही नोटीस दिला। आफ्टर अ नोटीस इज गिवन, there are lot of procedures, lots of things that go happen because workers also get mobilized. Like today, mobilization, it is all part of a strike notice. 19th हांव भविष्यवाणी पंचांग पळोवन तुज्या लागीं उलयना, हांव तीर घेवन उलयना। हांव इतलेंच म्हणटा की 19th आमी संपाची नोटीस दिला। We are dead sure of that notice. It is up to the authorities. It is called, in sociological terms, a prophetic self-denial. It's meant for that. We don't want to go on strike. Nailas. We have given a notice up to the authorities to respond. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।